Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silien sang puya Larsa Pohari Babu Kamam Batian Voin Khan Sai to le Keifanga te Sorkala pu scheme PMAYU PMAUY le MNRGA noetan puina dong tu te atlo nin hi otur Anthuram Festival sangni somni pani chu re ek tourist resort a mi pui chim the turin man tan le ani Longkai district sungarul kol khua karen mana wangi mi pathuman thia midang panin liaman tuar Mizoram sunga tum khata heroin man tamber cheng vai bel te somthum pali le no sompret hu heroin kg rugle gram zare somthum paruk chu champhai police operation party ten new champhai an man Larsa Pohari Babu Kamam Patian Voin Khan Sai to le Keifanga te Sorkala pu scheme PMAYU PMUY le MNRGA noetan puna dong tu te atlo Larsa pin ham thana dong tu atlo chhuat hi PMAYU atanga insak tran puina manga insa thar chung kuate PMUY atanga gas connection nei thartele MNRGA malagna atanga tuida khol nei tharte anni a Larsa pian scheme atanga tran puina andon chungchanga te an ngai dana zota ham thana dong tu te hian central sarkar tran puina andona wanga andin munte ama ain aloji omta ka wanga an lom thu te an soya an ham thada don turte apuitlin thene tura state sarkar na thole avil tu official te puin awanga an lom thu po an soi ani voin ve khan sai tol district ko mek tu Larsa phian tram deal wet dan tlo up tourism department environment forest and climate change the fisheries department malangna te ena tram deal wet land hung chung tinuam zel turin heng lai muna ramngo te hum hala poimo ti soi ani forest rest house tram deal hung chunga state tree herse triak aphun ngalani tram deal a hen tourism department ten mikwal khan thena inte pasari zan khatata na cheng sanga changa sengari thena an en kolmeka heng kote se hi governor chuan pon nam kholzin mi ta hriata pholan uara poimo thua soya tourism department in Mizoram hun sang sanga facility thatak tak an nei te hi kholzin mi te hip hetana chuan tak tak te an ni ati a advertisement ne kong sang sangin this tourism department chuan until nei te hi an tlang zar thiam le vorlar angai ni ati Larsa phian tramdil fish hatchery atlo ngal boka helai munen sangha chi kum khata nuai za tanga noi sani thlengte sangha khoi tu ten hen sem turin an thar thin ti fishery officer te chuan soya fisheries official te chuan sai tol district chunga hian sangha khoi theina tu munrem zau tok tak aum thuan soi ani deputy chief minister puton luyan Mizo namlam chu zirna school zongjong ate subject pakhata nei the adu thua soi he thui chalrang khoin voina wangpui ko tan bo sai man puina deputy chief minister chona soya ku thi christian na lolu ma tun ma chon or takin an mang thina christian na lolu nuwa an man thin dan anga manarem talova tun nuwa zule rui hlo telovin or taka man tharan le ta chu lo momati thu puton we chona soya Mizo ten ku chu an pui pun na le anin ti hlimna hun pui ber ani awangin Christian sadai thiat lovin thiang him takin or taka mangzel tura du thua soi ani puton lue chuan Mizo namlam chi sang sang te chu ati tu ten lem chang anga ti aol khop mai ati a heng namlan te hi mani ta ni a lem chang ni lovin ati tu ten ti tak zeta anti anga ya chu tinga ti chuan mu po anuam bik ani ati namlam te hi zirna school zongjong ate subject pakhata nei theini se adu thua soi bok ani nin hi otur Anthuram festival sangni somni pani chu re ek tourist resort a mi pui chim the turin mantan le ani a Anthuram festival tho khatna voina tan hi tourism minister poroba romoi roi te na man pui ani poroba romoi chuan mi pui local khom te chu lo lomin hunrei tak nuwa festival man ni le ta chu lo momati thua soya Anthuram festival hi re eka kum sakni pakwa tanga man tan ni in mundanga te man kolve thin ni ma se mundang te ain re eka an tlei bera helai mun bok hi Anthuram festival atan mangle in re ek tlang thingle mau tu mala khoi chiat lo virgin forest le Anthuram festival ain me le ani ati a tourism hian mi pui hlimna an ngai poimo bera Mizo mi pui te chu hlim em turin an du ani ati Anthuram festival a hian Mizo namzia pho chona namlam zai thiam le fashion show te ba ka inti hlimna chi sang sang buat sai ni a Anthuram festival sang ni somni pani chung hian Mizo handloom and handicraft exhibition Mizo ACM sang sang zo khua tourism department chuan Mizoram mi pui tele Mizoram pona tanga ko zen te su Anthuram festival a hlim taka hun mang turin an somani Rural Development Minister Pulalrot Kiman Voin Khan sate eka wholesale market guest house ni boka honga ai boka urban cluster training center le BDO office hongbok Minister chuan thingtlang khuain man sona turin scheme sang sang kaltangin Rural Development Department na thoka
ai bok RD block a po na tam to kan thoka a hlo tlin na an mu chho zelani ati a SPMRM hi sangni sombroka ai bok cluster atanani a tlangrama chon cluster khata mishing sanga tanga sing kha sanga inkar anomang ewangin ai bok RD block khwa zong an tuam theilova khopa ko he cluster hinan oma khotlang hruai tu telami puite ron chungin official ten mithiam an ruaya theito pan chu ani ati an thothata wang cluster dang pathum khozol thingsul khele islungdar pekbel hial an ni a cluster pali an nei to na hin thingtlang khoten khopui anga masona rural an nei ve theinan theichin chin atlung takin an thokmek zelani ati a state performance indicator a india rampuma pathumna an ni hialani ati cluster based performance indicator a ibo cluster india rampuma pakhatna ni boka an hnotin hei mi puita wangani ati a he scheme ti top tora thu thang po theito po bozuyani ati satek wholesale market kam guest house hi Shema Prasad Mukherjee urban mission noya cheng noi zathum somnga senga sak ani Chanchinthar hi all india radio Aizawl changa puan ani Longklai district chunga rule kol khuwa karen mana wangin mi pathuman thia medang panin liam an tuar rule kola tanga thon danin nimin pe khan rule kola tanga kilometer level hla thingtluin power line a bochata line chena hiram noi tlema khoi har salai de ute ani awangin department namin khotlang punin voin khan power department ka isun noya natlangin power line chei siamani a hetia line chian siam mek la hen karen kal thuta chu chuan line siama lo thok mek te chumanin a hmuna mi pathum samelal thiang hlima lalram din puile larin chana te chu an thi nga la medang pani larin engale lal ngor le ne te chu chanchin bo sai ani lai hen longklai lampan pui mek ani rule call oil a president hena tanga thon danin rule call line hi bungtlang south line nen kal company a bungtlang south line hi atha a heti an kholan an siam lai hen rule call line nama power omlova bungtlang south line nama hen power ron kalin khoi emolaya heng line pani te hi an no in tok ani an rin thuan soini longklai pne department pulal dong le na chuan chen thlena hmun hi pan ngala kho then omba ka longklai atangin mi engemaw zatin van dona thlena hmun hi an pan bok ani cheng vaibel che somthum pali le no sompret hu heroin kg gram zere somthum paruk chu champhai police operation party ten new champhai tuipui luik bula lir thei pakhat atang an mana champhai police te heroin man hi mizoram chunga tum khata heroin man tamber tum ani heilir thei khaltu hi lalom puya kum somni panga champhai veng sang ni in amai man ngalani a champhai police station a thu boi zelu ngalani a thlun jam pui dang te chui me kani taxi khaltu choidanin heroin hi Myanmar atang ron phurluani a zote khodaya anola chonga champhai en pan pui line konglaka hian man an tokta ani champhai police te choidanin tun hnaya kumni chung velin ruihlo a hlom lena tol hi atluar hleya a hlom lena ruihlo tol an man tamber chu nam dang ko da tanga man an i hloma wangin mizoram pela tol ani tlang puya tun tuma an man ero hi chu ai nam noite mizo ve kan ne wangin mizoram chunga vordar tur ani rin ani President Drupadi Murmu chuan vein khan internet call tlangin Meghalaya le Nagaland in kara tlan tur rela vailiam herel kan tur hi Nagalana Shakuvi le Meghalaya mendi pathar in kar tlan turani vein ve khan president hian gohotia Sriman Sankar Dev Kalasetra masona na tho sang hongboka hengzinga hian Silchar Moinarbona Indian Oil Corporation Limited Tesiam Rail Fed Petroleum Storage Depot le Silchar le Badarpur Potu National Highway le Gopur atanga holong in car National Highway tepo antel ani President chuan sarkar le bin marchak state te in kalpona kong puile rail kong tha angai poimo hle ati a in kalpona lama masona rural din tharte chuan khojin ten na sajokin ati pungdon ani ati President hian thingpui huan chena hmuna Model Secondary School zadin na lungphum aphum boka Guwahati kianga agia thuriam modern cargo kam coaching terminal a hongba ka model Anganwadi Center sang thum dina tulung phuma phum bok ani Himachal Pradesh Assembly in Khanpui chu thale ni sompani ane ni dona December ni reta vote thak ani ang Himachal Pradesh Assembly seat somrupret in Khantur chungchang hretir na hi tun thla ni sompasari ati chhuwa ani dona October ni somni panga thlang in Khan chu tum ta ming thelu thei ani anga in Khan hun tur pon in takawangin state puma model code of conduct kalpui ngal ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Larsa Puhari Babu Kamambati chuan vein khan sai to le keifang ate sarkar le pui scheme PMAYU le MNREGN no tran puna dong tu te atlo ni hi otur Anthuram festival sa ni somni pani chu
reek tourist resort ta mi pui chim thei turin man tran le ani Longkla district chunga rule kwal khuwa karen manawangin mi pathuman thia midang pathin hliam an tuar Mizoram chunga tum khata heroin man tambani turin cheng viable samthum pali le noi sompre thu heroin kezer le gram zare samthum paruk chu champhai police operation party te new champhaya an man chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani